ماشي، روح هات الكوره بقى. انا عايز اطلعها فوق، هعمل ايه؟ هشوطها من تحت. طب عايز اخليها في النص جامد قويه، هشوطها من النص بالظبط. لو انا شطها من هنا هتطلع كده، يعني لو شطها كده اهي هتطلع كده، صح؟ فانت كل الحته اللي انت بتشوط منها الكوره هي بتتجه في الاتجاه اللي انت عايزه، فدي حطها في مخك. رقم 2 من الاساسيات، الكوره اهي، عرفنا احنا هنشوط ازاي، هنشوطها منين. رجل انا بقى على حسب انا عايز ايه، انا عايز اركنها ولا عايز اقوى حاجه. فانت عايز اقوى حاجه مثلا، فانت بتعمل كده من النص، الرجل من هنا دي، شفت دي؟ هي دي العظمه دي جامده، زي لو سمعت كده بالظبط هتيجي زي ما انا عايز. لكن ايه الضعيفه اللي انت مش هتشوط بيها، تبقى جنب الكره كده بالظبط بالمسافه دي مفتوح. اركب الكوره بالمعنى الحرفي كده، تبقى انت ايه، صدرك على نفس المستوى بتاع الكوره، فانت بتعمل كده وبتشوط. فلما اشوطها من النص بالظبط بقى حلو، هات فيها جون جامد بقى. علقني. ركز ثانيه واحده، هتيجي كده. لو ما ركزتش وانت بتشوط هتيجي باي حته بقى. انت عملت حاجه جامده قوي دلوقتي، انك شوط حلو. في بقى ايه الزاويه اللي انا عايز تروح فيها الكوره، فده ليفل ايه اعلى. هعملها مره واثنين و10 و15 و20 لحد ما تيجي زي ما انا عايز. طب انا دلوقتي بقى عايزها هناك، فانا لازم اتمرن عليها. مفيش حاجه هتيجي من غير تمرين. شوطها من هنا كده، شفت ازاي؟ هنا اهي، ورجلك هي الرجل الضعيفه رايحه كده، متجهه كده، مش متجهه كده. يعني انا دلوقتي لو عايز اشوطها كده انا هشوطها اهي، صح؟ طب انا عايز اشوطها كده، خلي الرجل الضعيفه كده ناحيه الجون. فهمت؟ اعملها لي كده بس من غير ما تشوط، اعملها كده يعني من غير ما تشوط. ماشي، رجلك الضعيفه دي كده شويه، عشان انا عايز اهي اجي من الجنب، صح؟ عشان عايزه تلف هناك عند الجواكت، فتيجي جنب شويه. ايه فين بقى؟ هي دي المهمه. وانت رايح انت وقفت، فايه هنعمل ايه؟ كده شويه وكده كده اهي، شفت؟ بس طبعا باقوى حاجه بقى عندك. يلا هتيجي يلا. حلوه دي، مش وحشه. الرجل الضعيفه كده ناحيه الجون، حلوه دي. اللي عايز هايله دي قوي بقى، دي هايله قوي دي. 5 مرات عايزها زي اللي انت عملتها. يلا تاني، يلا في النص. عايزها تلف مش كده، عايزها كده زي ما انت ما مرجحت رجلك مرجحه كده، راحت بالظبط زي ما انت عايز. حلوه دي ولد. حلوه. انت هي عجبتك العارضه؟ الكلام ده اصلا بس مش دلوقتي. حلوه دي بس سريع شويه، عايز تبقى اسرع من كده. فانت اجري جريتك العاديه اهو وشوط، يعني ما تعملش حاجه اللي هو بتستسلم بيها نفسك، لا انت بتجري وبتشوط. اجري عادي خالص وشوط، ايوه كده. انا فرحان بيك والله، فرحان بالعرض دي، شكلها حلو، عايزينها جوه الجون. اهي راحت اهي، شفت هي حلوه ازاي؟ شفت؟ حلوه اهي كده اهي. واجمد حاجه هناك ولد، دي بقى دي عالميه دي، جامد قوي دي.